Hapadeng ke jingdum ke beneng bat ke jingja uslam ki khun ki hajar jong ke Hima Sohra ki bakrau batri ki long he long han bat ki kenram ki lendan ha ke jingedon lang usim ke Hima melim lembat uleng do ke Hima khairem ha ka santarik nai wing ar hajar arkusan kiliyatu che ke Hima Sohra ban sakhi ya ka le niam Khatduh ke Hima Sohra Paiem Freeman sing sim ka long hamadan marai ka pon ubala klatno ha ka lai puai tarik urisau ar hajar arkusan Haswa banle buram Khatduh ya Paiem Freeman ladon ke Jinglehniam haying usim but pat da kabara ya u haka lengka son sha ka jaka ko office ke Hima ka badon hamarai ka pon bat sa ka jingle buram Khatduh hamadan marai ka pon Lashim bentalang da Khubor ka KGDC ya ka ba lawan ban mi khmat da UMDC ba powel soklet ubade u executive committee ka KGDC lembat UMDC ka Sohra uba Titos Khan ubade unong yalam kalyang persha UMLA ke Sohra uba Kevin Melim lembat Paiem badang syajit ke Hima Paiem merendor sim pada hadian baladap ke jingle buram hamadan but pat da kabara sya jakathang sim kabara jutip ka kepep kisim Sohra kabadon hapom somen Sohra bande ekaniam karukom haswa bantang ya usim Kinongkran haba ajingkran haka ni kasni le niam Khatduh ya usim kilapen kenmau ya kasenyang ka bakrau ka ba usim ulale haki sau pos nam tam ka ba ula sensyar ya ka it kai Hima baladon ru ka jingshat masti na ka shnong nong steng lembat ka seng khasi Sohra lembat ka pawar na ka lai kentot mau kliau shu ladon ru ka shat shingwiang na ka raj mau shut Sengweng nakar Shillong Kaban sing Paiem kalau kau yang pilih kemadang Kabarangkat yang lebih di hati kami sing siap kami sing lupa Paiem ini Menteri Urmaja blessing di Menteri hadir di Khatduh yang kini jonga harus nem kendai duwe Sinti ini sinsiar tak Paiem Menteri harus nem kendai kuat Pakerde kalenti Khublei Shillong Nai kai Khubor jadi sinsiar yang sim Kade kabham Shillong pani Khubor Sohra Pat habang sem kendu hakata Khubor Muslim langba hapok Hima ngarang tang Samla nare Khubor kerta jangan tang menteri ubakna tam Khubor habak wepat menteri tiga lambat na Khubor bun tiglalik no sidin palay dan panong kunde kadaw balong baka jingsem gajongan hati jingdon kat hati jingtray pinang sansa magbisa
nak peniyai ke Hima ngasem muslim jeung Muslim Freeman sim la muslim Khublei Banialam Meghalaya Bantha Panpeni ya kelenti yang menjadi peniyai baik peniyai kelenti ya kasensa pada nama mengayen hangni ya kaban keren na kalian yang menteri bagi waktu naso mengadan bang supang kemudian habidai batrukam Freeman habis peniyai ya kadar muslim Lapong di menteri di Bakraw Siyam Bahakalenti hingga lenti jangi Hamidana jing sensya Yak Hima Kung di menteri bagi Bakraw Siyam Bau Siyam Langbah jangi Siyam Himan jing Siyam Long Siyam Siyam Ulai jangi kaman Siyam Bakraw Narungka bantu Bakraw Yak jing yalenti jangi bang pendek kam haras nisya ada hoi umna banlen umna banlai habangidan hai jingsinsa ni kendu habibun sim ikhat ya kini sa umdum hari jingsinsa ngangai dietip baro bang neusim ulama hakikat ikhat ya kejingsa pensangit tentang kami pada asas kaisan enrai ni menpat kum pihak kerang berfri lengkap pun wajah hapok nak Hima bausim walau dan hakabenta kum syak pentut hateng yang kesensa kabu peniak enrai kayak baik enti pat ikmen pat Pausay mupah Jalan kakek Khatduh isi Terkelimat Khatduh Walau kelas daw Nakani kepercayaan Mensensyar Ya kay Hima Kabakraw Rengkat Menteri Kabakraw Bertulun Ya kong sensyar Kabayay baik kerendi Hima Naskuha pa nito, ipitang ka niway matang mantur yopon. Ngay siyam nagkay gabag. Ibalagkan na squat, ila persong, sa ipili asulod, ila bantang, per gabag. Nagkambang yung ibang pinat. Baka jingede yung ibang ibang per. Ngay siyam ba, ila asulod na sudut. Batang ka niway nga squat persong hindi ba, jinglong jing mamag paspur masin. Baka jinglong luy. Kata ka lang ba, dapat poin mana po pues sim nada ni ubanit nada ni background bahe tang kata ko kalau baik im jumpa ban susi tang kata ko kalau baik im jumpa susi jano ipenhun mensim te ashwaba minyo panrak ya galang khasan Kabagamet kini nama Paiem Freeman sing abangin pendet benda nangi penjat dambak suruk syalu syati syapom somen bajakat tang siem kabag borong ietip kasubon on tentang ini wae bayi mama kum kelengkor kum kupa haying Berkup kumkni hagakur ila pendek dia kabag ay memindang dan hagsla pertai berkam tambe yang kor kabag kia kabag hadu kata kabag kumsiyan ukme menbai dan hagat hagsla pertai ya Khubor na lomba pangkeren rijingnya day. Bari Paiem Freeman. Habi ingnya day simet kemu paralog. Musno waladu sisya. Miju Shillong bati angkanya ngomsi rijingnya day. Kebelang personal.
Hijing ada berarti. Ngadu, pada hijing ada berkadong. Kalau hijing tu berkerau nengkau ngasnau berkadong ke Shillong penang Shillong yang ni. Oi, tak kalak bandlong yang ni orang baru Khublei Hima hi. Wi, baik Paiem. Bagari khasinews dia baru kat ni bangi alum bagari kesejak. Mandek pendon burung Khatduh. Dia kuasa jeung Paiem. Dan ahli KAKA tiba bersak jeung kemau rijingnya dei bakador bar Shillong penang Shillong. Lekat mensusim tangi gini benda. Habibah Paiem Freeman susim. Ilale hari yang berbar yang kai berbar pedang Shillong menaba jadi kai yang berbar yang kai Hima 4 ton di Paiem depan tei ya ka dalam bakla di senam le singa lakon bakla ira mesti pendek terbapet ni rako jaga Hima bakla Hima lagi senam prabu kendai po. Baik Paiem kok Jinglehniam yang ini lah siap di atli kirai di bakongsan di basak jingkan mau Khatduh mentah meneh ya kebagi Paiem di mensiwa Khubor kawe ni kirai kalong hakata ka dorbar ko long hantai hagi yeng dorbar pedeng Shillong yeng dong pedeng Shillong kawe ni kirai kalong bandadu mentah haga Hima nomor pengunjudan kini report ini jingken dia kabar sisa accountability but transparency kumtale ikut dengan dorbar bulun hantai hari yang dorbar pedeng Shillong bahkan dono ke jingmang tengka bagai jing pergi jingken dia kabar lagi jingtho tak ada gawe ni kirai di baik Paiem Freeman dia alam yang menjaga Hima. Coba nomor berkihun, kirayat, kihun, dihajar. Hadis ni rubibar, bonsin kikenja, apakah hiu bak kahap bagi rubibar kikenja, bon kimdia wanio, duna bak kakrong kenandro, kumtai Paiem. Apa Jinglehniam gejok i ke dorbar kelarai. Bahwa kesniyo mak kahap agar rubi ba. Penong yang no rano sadien harus disaja. Bahkan ni kelak long haru mentah kaya ista. Kita sipun mak kijingjia dibajia. Kiba apa Jinglehniam gejong i Paiem Freeman tidak ada. Lagi jangan dari berkadong ke Shillong menapa empat simti Sohra di balaklan no haka lai puai terik jong risau atong arusan kengai Khublei ya borok ki kenderan puan bertunjuk ruya ki kalian jong ki klik nong sensha ki belai don lang nanta ya ki kamtam Yau Paiem kena jongka Hima Sohra di Paiem merendor Paiem di belailan yang ngapa nyok penjidon bentar hakani kesengi ke bakrau kesengi ke bansa jingkan mau peteng lah peteng haka Jinglehniam kejonga kejong pihi berot ngah kejing semulan ya pi Hima Sohra kalau duno yau Paiem long Paiem ka Hima Sohra kani kesni ka penisna syaka percaya berok awe ya kan Jinglehniam spa agar riti dustur kenyam kerupang kani ka thang Paiem layasno bat kenyam kerukom kesensya kekhada khubor nangan tang ulong Paiem ula pendak ya kenika
Jinglehniam thang siem Khuborjylla Shisiet lano Khnai snam menchuan la thang yo siem Ruba sing siem ho snam khandai spa akun rio bat menta ka kenti ye Paiem Freeman sing siem haba tertiang dia jaga jinye dei Hima meliam bat Hima Sohra kalalong nadu kipor kia kimen barim nadu ta kipor jong Hima sauke lai lengdo ke Hima penengkong du jong kajat benriu khasi kat kaba niyo anwat jiktip nak ke Hima sauke lai lengdo lami ke Hima Shillong pat nak ke Hima Shillong kabayan lami sak Hima meliam pat ke Hima khairim kini ki Hima kidang bat ya keriti dustur kanyam karukom ke Hima khairim adon kesat nongkran ke Hima meliam adon Jinglehniam halum Shillong pat kumjuru Jinglehniam hayodo ke Hima Sohra don Jinglehniam Jinglehniam thang siem kini ki Jinglehniam ki pen sko ini ke Hima khasi midang bat ya sensya kada harkat tip rio tip lay tip hok tip sat kum kajat pen rio kebatip bat burom bat sungu ya ki badangin tangsa hadaneka perthai bat burom ru ya ki balaklan no ya kamet jongki badangsa ngidak pen kuat bat pen burom bat ngidak pen ru ya kan laj miet laj ya bat kapentep ru ya kan nyaka nyaman ikur kijat para Shillong para thang bat baro kibedon ke jingye dei habaja kumpani ki jingja ha ki jing du jingyam Lemah jokan ke jingleh borom jongi yai Paiem Freeman sing siem. Amta mangi phai sha benar jam dei ko gariti ke dosto. Ka Sohra mata kasi ka phai biam sha benar. Wat kalian jo kamarian ru. Kari jo snap kari jo kilo. Baro ki buat ngani kasi ke saki ya kador ko basisha jo kari Sohra. Nagalian ke step committee ngayan ngani Khubor berpempau bagi solam nakam tak Hima Sohra ibar kawai berkum juru nam tak ye kesan jongi Paiem Freeman sing siem mencisni abang kawan ketika ye ke badan population nagalang jongi isi kelap hainang ya kendo ye kurium jongi Paiem ye ki khun ye ki persa berkum juru ye ki ramba jongi Hima Sohra kabanan ke syai ke internet dari mata kasi kalong kumni bakade kade sisa kadur jongi Hima Sohra Syurga mengisau benut Magenduk no yang usia berbukrau Operasi syar yang kiat ke Hima Apa yang kibabun ke jingeh Apa yang kibabun ke ding pengkian Lalu penyakit yang Hima Dapalat sabot ni kisnai Batku mengestak tambah juga hasil Soteman District Council Ngapan pau ke ngisok me bengai burom Iki bakrau banyak menteri jangka Hima Sohra banyak dorban jangka Hima Sohra Tangan pernah tidak sini, kelak beliau skim, ubat himai skim, ubat pura, hamdan kadung-kadung kejinguan. Mengkhalang hanya Khubor ya baru ke Hima kita buat kering ke bagi ke jomi. Mempibut ya ke luksa juga Hima Sohra. Hakabajit skim bukmi, hamdan kadung-kadung kejinguan. Ay bak Hima Sohra ro kerjang din syadu, kerjang din syadu, kebalang Islam ke berada. Hakabadan kaya kini siem kemalong dari sekretari yang Hima iba bibi remah. Nagada kini kat komiti dengan district council baka council ibar kawai. Iba bagi Hima ke jongi. Kinyai baik. Kinput baik ekariti ke dostur. Balana baru ke Hima ilaka.
Cilik dok siap ke wadana ki bot baik ki borti. Ye ki riti dostor kat komu men barem. Ngiyo i ye ke jingedei ke bajang habrem ke district council bat ki et ki Hima. Nagalam ini nyempak berdui. Banyak ke et ke Hima ke jingi ila ka jingi. On baik ususya dan taki acting chief dan ki acting Sohra. Dan ini sopan maka Sohra kena Hima saji siya ka akor ke burung. Agak bedai baka jingi tiu kai ye Paiem maran bos i. Nagalam jangan la ka jingi ku ke jingi do i. Ho kenuran ki bentak ki bedai yang pendak ni gai. Ia siap yang boleh saji siya. Banyak i bai isyam nakat kumus iem jom kan ke Hima. Sebenarnya pada orang sosial yang akan bau kat kali di sini simat di jangka pada Paiem. Kedai ngerak yang asyik South West dan Malaysia. Agak pun mengenang some class 5 nanti apa orang Islam mission nama menu. Kedai Khubor mengiapai scholarship. Ngarali kelang-kelang manuat di Gazette Officer bikin saya dengan full scholarship ke jangka. Khatduh ngelapoi kapok office jadi Paiem. Paiem ilong ni ngaku ni mama ngatu usia memlakon saya yang scholarship kedai kan di officer. Nrai kapok Paiem ngan saya dengan saya. Badan bapak yo ikan ke scholarship. Pada kesan bapak buat ada yo sisa dia kata ke scholarship. Lalu kapok mari dia kerja dengan orang ba, dia mesin solar ke jogi. Nak kamta uluk-ulak. Kipol kilaya duduk pun sih pai Paiem bagi jengkap jangan tu nak tempat Khubor. Bakasir ke Khatduh bagi kedui Paiem. Kerja Khubor bakatai Sohra kadang nak kerja ni bandawa ke jong ke district. Akan bawa Khubor kemuai di komiti bandawa district. Dari Paiem, dari menteri jong ke Hima Sohra. Kibeliala ni kelang-kelang di Shillong. Sekitar kana Shillong baca Shillong ki bagi nyemtep. Dari Paiem belalam ini beli bersah beli Khatduh. Iki nangilam Shillong. Iki paiba nang Shillong mat pisai. Agak beli bagi Jinglehniam jadi menjual ke job district. Dari Paiem Indonesia yang kita create. Berpoi iki keruak iki Khubor. Sekelang di Shillong hamal ke board ikap kebangi dan kam ke komiti beli Khatduh. Iki dia nam Shillong berkipat. Khublei sibuk Paiem. Ya kemesir ke joki mungkin syakri. Ya kejam di khun ki haja. Dan ini kita seni ki berada. Nakalang jangan di patikan kemangan amat. Ira dan jadi khun banyak Khatduh jadi Paiem. Bagi ki menteri je Hima Sohra kepada berkhidmat bersiap. Dan lagi bismillah yo sunya kalah. Dengan ngai Paiem maran do. Kumpa pilih yang terli. Lalu ke bakrau pat ki menteri je Hima. Berperkiu khat jadi Paiem maran do. Ngai yang shitli Eka mesir ke jingi eka mesir ke jingi long kawai. Dapat letak eka borok. Banyak Banyada eka Khatduh bersiap. Kemudian hakan eka Hima bahkan eka ringa jongi. Anggai siap ru kajian lang ke jingi sehilang. Jatuhi patis ip leki Hima. Idendo berkumjuru ikli nong sensar. Kemudian akan eka thai Sohra berkisnam kima bacan. Ia sehilang sisiin eka seni ke bakrau. Kebabun yang jogi nyempat diri. Menen gadar kajinya pensafian yang kawasan perut dia kata ka jengkang siem ke Khatduh dia. Ka belajar kesan jak na spa atun dia. Kebabun dia lengo. Kiong kade tade Josh edit. Lay ngalpon dia ini marang do kiong kade sisa ba kowal. Ka belajar kesan jak na spa atun dia. Ngalong ke badan bok. Ngai Khubor badan ini bilang di badan bok. Mengejalan bentang harta bersaki, ia kan dikasih kebersak kenal, jika nam jika buram, jika cinta iem jika Hima Sohra, kebangkit Khubor bagian dari sekolah yang boleh khubborkhasi, ngangai kan ini dalam tentang sisa kenal dan history, ini kalau rum, kebangkit yang ini iwai kemungkinan Shillong dia negeri kejogi, mengenai kenal yang kita memberi pulau bu, ibarat kita kentang. Ibalong kiwa kodor hadu kata-kata. Nakamta jom ka khana pateng jom ka dikajak kendriu ko iye ka jom. Imju fikai Khubor. Banpun bankli. Pertau ya kalong kaman besung. Iju kran Khubor. Dakusor kebajan. Abai kran ya kam. Ijan. Imai jungi bak kunju ikon diksio pesah koden. Jom ibaro.
Yan ang kliyat kini kay baro iba-iba yung minum sayang. Aku ardidon ha hostel juklat yang kam Hima bunsir ipan yang kapun berkuah kapun showcase berbeli kam icam Hima. Dari hadian bilang halo mengikum kayeng di sayosnya yang tak kejimha mensiam jodi akwa jia ibrio iberankam yang jia joi nagibrio tiba wan solam ayeng jomi kajing ay Khublei kalet siya siyam Hima Sohra Paiem Meghalaya dosi imentri bakal waro chon Hima Sohra siyam sa Hima Sohra pag ginaka waro pag bayan san nagriyan pa siyam Hima Meghalaya siyam na Hima kaiden siyam Hima ng cloud lawan ng jadian padron kakak lagi yang isang demi jadi maksud saya Hima Sohra pag ilaka bukir baro President of Federation of Khasinews yang kali Sohra geladang minta pergi aksi di Paiem harus mendadak kami nanti na Mr. Houston yang disi Sohra harus tunjuk yang kali Shillong is pengamparin ibang sisiru na dalang kami Paiem asal yet state member PHAGC SEO Sohra civil subdivision kinong siya nagasinong homestead right maksud podcast sen asi Sohra kinong kawan nagasinong right untuk bawah Dr. Martinus Cancer Hospital kinong era hagilang ro pankersan yagay hagong kani kakak kun gihaja Hima Sohra kinong pakai Khubor ro bayi yang asam jumi waktu epi pada ro golawan bansanwan sendirian lem yang kaya asam jumi lalu tabiat bakal ipa yamil ale kasau Shillong golong kabinet minister ustiam ka Hima bawa yamali kalau yang Hima pengumpan beladon kapi hagi isi ipai dan hai yamali Shillong wes bapol lo misi jangit ladon kalang mati Na kara ilai kursan kur. Na kara sana kara soda lagi. Menteri bagi bakal semua bantu Sohra bantu saya Menteri bagi bakal semua bantu Sohra bantu saya
Ucap. Mga kawawan sila. Tim ini apa ini? Apa ini? Saya